Imana kuri mwe. Tutuse wano nga tubaletedde amawulire amalungi namwe musobole okufuna ebirungi koyo. Uwiteka Imana umuremyi w'ibi bidukikije kandi umuremyi wanyu natwe ahimbazwe. Katonda yatonda bino bitwetoolodde ate n'atonda naffe nammwe nga bwe twetoolodde wano yeebazibwe. Uwiteka yampumye ngo mbabwire ngo umuntu icyo abibye nicyo asarura. Katonda yamutumye n'amugamba nti ajja abategeeze nti omuntu kyasize era kyalina okukungula. Ntawubiba kasooli ngo asarure ubumondi. Tosobola kusiga ebigori oba ng'okungula obumonde. Nta muntu ushobora kubiba imbuto ngo asarure iyo atabibye. Tosobola kusiga nsigo ate ekiseera ky'okukungula tokungula endala. Ari umuntu rero wabibye. Waliwo omuntu omu eyali asizeeko. Umuntu witwa Kayini hari icyo yabibye. Omwami Kayini waliwo ensigo gye yasiga. Yabibye nabi asarura ubuvume. Yasiga obubi n'akungula ebivumo. Kayini yabibye nabi asarura nabi. Kayini yasiga bubi ate era n'akungula bubi. Yesu ashimwe cyane. Mukama yeebazibwe. Ubwo Imana iraduhitishamo icyo dukwiriye kubiba. Katonda agenda kuturondesaamu kiki kye tusaana okusiga. Kuko icyo umuntu abibye ari cyo asarura. Kubanga omuntu kyalina okusiga era kyalina okukungula. Nubiba ibyiza uzasarura ibyiza. Bw'onaasiga ebirungi ojja kukungula birungi. Iryo ni itegeko ry'Imana kandi n'ukuri kwayo. Kubanga eryo ly'etteeka lya Katonda tege mazima ge. Na Bibiliya irabivuga no mu isi barabizi. Ne Bayibuli ebyogera ate ne mu nsi babimanyi. Yesu ashimwe cyane. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Uwitwa Mukaroti yaje kubiba kutumvira asarura kuri y'umunyu. Mukaroti naye yasigako obutawuliza ne bimuviiramu ekirala. Uyu mudamu umumama witwa Yezebeli yasaruye kuriganya n'ubugome ku bantu b'Imana, asarura kugwa hasi batarura amayezi. Mama omulala omu naye n'asiga ensiga embi ne batandika okukungula ebintu ebitaali birungi. Yuda nawe yabibye ubugome, yabibye ubugambanye, asarura guturika amarara sandara. Ate ne Yuda naye saabo kabula ne Yuda yasiga obukyayi obw'okulyamu bannaabwe olukwe, wabula enkomerero ye naye teyabeera nungi. Umwami Herode yagize ubwibone abiba ubugome bwo kurenganya abantu b'Imana, asarura guturika neza amarayika arakubita inyo zirajoga. Herode n'asiga okukijanya abantu ba Katonda naye yagenda okutuuka enkomerero ye ng'avaamu ennyogoli. Ibyahishwe igice cya 20 Imana ivuga yuko abantu bose bazasomerwa ibyo bakoze hanyuma imbuto bagasarura nyine. Okubikurirwa 2 Bayibuli etugamba nti abantu bali kungula ebyo bye basiga. Urahasanga Imana ihamagara aboroheje n'abakomeye, natwe turimo namwe murimo, ndetse n'abasinzire bazazwa ngo bacibwe imanza. Tujja kusisinkanawo ebigambibwa nti abantu abasinga obungi ti ebyo bye bakole bye bagenda okuzuukukiramu era basalibwa omusango. Nta kicyubahiro kizaba kivuze, nta n'ibyo amafaranga azaba avuze, bose twese tuzitaba imbere y'urukiko. Ekitiibwa n'obugaga tebigenda kulya, wabula ffenna tulina okugenda mu lukiiko mu maaso ga Katonda. Kandi impamvu nuko Imana ivugira mu bahanuzi iti narabahamagaye ariko muraninira. Ate ensonga ery'emu nti nabayitira mu bannabbi naye temwampuliriza nti mumpitabe. Imigani igice cya mbere ku murongo wa 24. Engero 24. Uwiteka Imana bizajya kubaho yarahitishijemo abantu. Bino byonna bigenda okubeerawo Katonda nga yasooka kubalondesaamu kye mulina okukola. Niyo mpamvu yadutumye hano Kisosonkole kugira ngo umuntu atazagira urwo yitwaza. Y'ensonga lwaki twatumiddwa ku kitundu kino ekya Kisosonkole tofuna lwekwaso. Turi kubibutsa ngo yadutumye ngo icyo uzabiba ni nacyo uzasarura. Era nga tubajukiza nti yatutumye kyogenda okusiga kyolina n'okukungula. Yesu ashimwe cyane. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Hari ababibye neza, waliwo abalala abasigwa obulungi. Hari abantu babibye neza niba turi bwihutire. Abasiga obulungi betugenda okuddukirako ab'Imana yavuze ngo ariko mwebweho abo Katonda be yayogera nti abaniniye ahubwo barumviye ibyo babwira, beba batasirika wabula bye bawulira ne batandika okubitunda. Nuko Imana ibwira umusaza Nowa, Katonda n'alyoka agamba omuzeeyi Nowa, itangira igice cya 7 olubereberye essula yawe ey'omusanvu, nuko
ashyira mu bikorwa icyo Imana ivuze arabaza n'atereka mu bikorwa byo Katonda byari amuragide n'atandika okubajja Nowa arabaza n'atandika okubajja arumvira n'atandika okuwuliza buli kimugambiddwa Nowa yabibye ibyo Nowa yasiga ebyo ntabwo yaniniye Uwiteka yeteyagana mu Katonda yabibye kumvira asarura kureremba yasiga okuwuliza n'akungula okutambulira waggulu w'amazzi uwitwa Eliya omusajja omu ayitibwa Eliya twavuye mu babibye ikibi twigire mu babibye icyiza tuvuddemu abasiga ebibi tuyigidde mu basiga ebirungi uyu munsi turakiba ibiri byiza ngo tuzasarura ibyiza leka twesigira ebirungi ate tukungula ebirungi Eliya agira ifuhe Eliya ye n'afuna obujja obunene Eliya nawe yahagaze nk'aho agira ifuhe ku musozi Karumeli kubanga Eliya yayimirira ku lusozi n'afuna okusalamu ekarumeli yumva nta mpamvu zo gusuzugura Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'atandika okuwuliramu ye nga tasobola kugaana okuwuliza kabaka ow'omugulu arafuha n'atandika okunyira okusalawo afuhira amategeko y'Imana n'atandika okufuna obujja ku mateeka ga Katonda yitegereje uburyo bica ibyo Imana ishaka olw'okuba nti yali yetegereza engeri gye bali mu kutta ebintu Katonda byasinga okwagala yumva ntabwo yabyihana n'atandika okulaba nga tasobola bisirikira ari icyo ngicyo n'atandika okusiga ebyo yerereza gukiranuka n'atandika okuwanika okutuukirira kumvira Imana n'okuwuliriza mu Katonda nawe ntabwo yahejejwe mu isi yasaruye gutema ikirere yakoma okubeera mwene ensi wabula Katonda yamuyita n'atema ekire umwuka n'umwe omwoyo guli gumu nawe birakureba naawe bikulaba uwitwa Henoki omusajja gwe bayita Enoka yabibye gukiranuka yasigwa okutuukirira tujya tumusoma hano ngo yakundaga ku mavi tutera okusoma mu bayibuli nga batugamba nti yali anyumirwa nnyo okweberera ku mavi n'umuntu yakundaga gusenga cyane yali asinga okwagala nnyo okusaba yakundaga gusenga cyane yali asinga okwagala okusaba ennyo gukiranuka kuramushongonoki okutuukirira ne kulyoka kusukirira mu ye abibye gusaba gukiranuka nawe yasaruye gutema ikirere yasinga okutuukirira Mukama yamuwa okusalawo okutema ekire umva ibyo bari kubiba n'ibyo bari gusarura byosiga byolina n'okukungula nawe birakureba naawe bikulaba icyo uzabona guhera uyu munsi nicyo uzasarura kyogenda okunogebwako olwalo nawe kyo kyogenda okukungula Henoki atema ikirere Enoka n'alyoka naye alinya ekire uwitwa Lazaro w'umunyantege nk'abandi bose omusajja omulago bayita Lazaalo ariko yakundaga gucumbikira abashyitsi naye yali asinga kwaniriza ku bagenyi n'abasuza ariko cyane cyane abamubwira ibyo hejuru naye naddala ko abatamugamba bino wabula nga bamugamba ageze amahirwe rero Lazaro na bashiki be n'afuna kyasi n'afuna abagenyi bikanga bacumbikiye uvuga ibyo hejuru gusa naye nsanga ng'agenze kusuza omuntu ayogera kimu kyokka ekyoyo wo waggulu ararya aranywa n'alya ate n'atakomawo n'okunywa n'anywa arapakira aruzuza n'atandika okupakira ebisawo nano n'apakirayo najuza abibibyo mu mwanya mu minsi n'arapfuye nawe araturunduka asiga ebyo nakontono ng'afudde naye n'avaayo bw'atyo icyo yabibye nawe nicyo yasaruye kubanga naye kye yasiga era kye yakungula Imana yaravuze ngo uzahonda ariko ntabwo nzamwigira naye Katonda yagamba nti omuntu anajja gye ndi banange siri mugoba nushaka kubiba gusanga Uwiteka amaherezo ruzacakirana okwesinkana Katonda naye ajja kunyweza bunyweza imbuto bite mu butaka ntabwo ihera hapfa kuba hari ensigo bwogisiga mu ttaka si bwesigala buleba yina okukyuka iyo Imana iduhamagaye rero ibidupfunyikiye igikado kinini Katonda bw'amala okukuyita abakuterekedde etteeri kirimu n'uyu munsi iri jambo ryakiriye hari uko byagenda ugasarura ibyiza n'olwaleero ekigambo kino singa okyaniriza oyinza okukungula ebirungi kuko Yesaya igice cya mbere 18 Imana yavuga iti Yesaya 18 olunyirira rwawo lusooka batugamba bwe tuti nubwo waba uri ruharwa uri mubi cyane ariko ukegera ukamusanga ubogoza amarira nka Mariya nubwo wanga oli mukozi wabibi okusinga n'abalala bonna n'alye n'omusemberera nga Mariya bwe yajjanga akaaba iyo rwose ubibye agahinda ko mu buryo bw'umwuka usarura imbabazi z'Imana kenze engeri y'omwoyo naawe okungula ekisa kya Katonda Uwiteka aravuga ngo naho ibyaha byawe byaba tukutuku yadde ebibi bye nubwo bisobola okuba ebiyonjo bitya ikidondi cy'amaraso ya Kristo kimwe kirahagije ku kwezi naye etonde lime ery'omusaayi gwa Kristo bimala ibyo Satani
byiza. Satani byakorabye na wabura busingo tambura nga kisajja ngo omujjansi no kungura ebiru. Iyi Mana turi kubabwira ifite imbabazi zirenze iz'abantu mw'isi. Katonda gwe tubagamba ina ekiso okusinga abantu mu nsi muno. Iyo iteye umugongo igutera umugongo, bw'omukuba omugongo naye akukuba omugongo, ariko iyo igarukiye irakugarukira. naye bw'okyuka na jjajjaali naye nga jjajja Ntabwo oli ikugarukira gusa ahubwo iraguhobera, urakwoneka ikavuga ngo mwana w'ikirara n'agamba mwana wange yabula nkusonyiye. Satani agukoresheje ibyaha akaba aratsindwa akagenda mwayi. Sitaani abadde akukozesa ebibi bwe bityo n'aba nga awanguddwa n'agenda ng'adduuka n'abula n'ebinyonyi ebiwu. Yesu ashimwe cyane. Umugabo witwa umusore witwa Dawidi nawe iki yakinyuzemo. Omusajja gwe bayita Dawidi naye kino yakiyitamu. Uyu nawe nubwo ari umushumba ariko ntabwo yabibye kuragira. Yadde yali musumba naye teyasiga kusumba busumbya. N'abantu bakundaga gusenga. Wabula be bantu abali baagala nnyo okusaba. Cyangwa banga murindekere nige. Ekyama ekyo mukirekeruni agende nakyo. Ariko reka dusangirire hamwe twibibire icyiza dusarure icyiza. Naye katuliire wamu tusobole okusigira amate tukungule ebirungi. Dawidi yakundaga gusenga mu misozi mu gihe abantu bose bazi yuko aragiye. Dawudi yali atera nnyo okweganira ku sozi n'atandika okusaba naye nga basinga obungi bamanya ali mu kulunda bulunzi. Iyo yasengaga niyo yamuragiriye. Oyo gwe yali asinze era ye yamulundanga. Imana yitegereje ku gahungu gakunda gusenga mu misozi. Katonda bwe yetegereza akalenzi akakatera okumusabira mu nsozi. Tubasha gusengera muri rusange ariko jya wihererana n'Imana. Tusobola okusaba mu kuŋŋaaniro naye kyetaaga ofune kuŋŋaaniro olyo gwe ne Katonda. Aho niho babibira neza bagasarura ibyiza byinshi. Kubanga abo basigira ebirungi ate ne bakungula ebisawo bingi nnyo. Imana izi kwitegereza kurusha abantu. Katonda yetegereza okusinga abantu. Imana yarebye mu isi ngo ireba abantu bayipfukamira bye. Katonda yetegereza mu nsi n'alengera abantu abamupfukamirira muye nnyo. Ntukagabanye amasengesho yawe ubwo yongere guhera uyu munsi. Tokendeeza saala zo wabula yongerako bwongeza okutandika n'ereero. Ababiba urwo rubuto basarura kuvugana n'Imana. Abasiga ensigo eyo bafuna okunyumya ne Katonda. Nuko Imana yitegereje Dawidi umukunda gusenga. Bw'atyo Katonda bwe yetegereza Dawidi ayagala nnyo okusaba. Naye ubwayo irivugira iti, naye kanyininyini n'agamba ati, yewe muntu wanjye Samweli we, mwana wange Samwiri, karame papa, naye nti wangi taata, nirebeye mu isi yose, netegereza mu nsi yonna, niboneye agahungu hariya, neerabidde akana niboneye, neerabidde, nditoraguriye, neerondedde, ndiboneye, neefunidde. Niko bisoma mu Rwanda rwa Samweli 16. Bwe tubisoma mu kitabo kya Samwiri, ndamwiboneye, nti mwerabidde, nerebye abandi ndababuze bari mu bindi ariko ndiboneye, nongeza mu balala bona nga bali mu birala naye neefunidde kano. Kera twaratoraguraga tukabwira mama ngo turitoraguriye, olondanga kati n'ogamba mama nti nze weyondedde. Oyo abaana banjye ni njyewe wayataye muyami. Naye mama n'agamba nedda, oyo mama wayataye iki? Nditoraguriye, atawazisudde neerondedde. Imana nayo iribonera, ne Katonda bw'atyo bwe yerabira. Imana nawe ikwibonere, nawe Katonda akwerondere. gambirire neza, gira ubutwari, Imana ntabyo igutererana. Weefunire obulungi kuba Katonda tagenda kukuleka kyekimu. Amasengesho adasanzwe Dawidi yagize ntabwo amupfiriye ubusa. Esaala Dawudi ze yafunanga ez'enjalo tezaafa bwereere. Nuko Imana iravuga ati oya ntabwo napfa kubirebera. Bw'atyo Katonda n'agamba ati siriyinza birekereza amaaso gange kuba nange mbimanyi. Samwe karame, ti naye Samwiri naye ti wangi. Fata icupa, fata ihembe, fata igishyirwamo amavuta nkubwire. Kwata ecupa, kwata ejembe, kwata kisobola okuteekebwamu amafuta, kulagirire ky'ogenda Sukamo okukola. kandi uyuzuza senderi. Yiwamu atajjuza ate bituuka n'okuyiika. Ariko buriya Dawidi yasengaga ate? Yalowooza Dawudi yali asaba. Ntusukemo duke ahubwo usendereze. Toyiwamu butono wabula yiwamu bingi bituuka n'okuyiika. Uzuza ihembe amavuta nkubwire. Kyuza ejjembe amafuta genkulagidde. Reka nze njyewe nyimenyereye gushyira mu bikorwa ikibuze cyose nayujuje. Nzora okuba tenamanyire okusa mu bikorwa ebyo Genda kwa Yesayi. n'alyoka agamba nti genda wa musajja wa Katonda Isaaya. Nakutumye, genda kwa Yesayi. Kubanga nkutumye genda. Hanyuma ndibuze kukubwira uwuroba
yanjye kubanga nenda kurangirira omutugwange n'okwiwako kino ekicupa kyona eky'amafuta arumvira arakabuza aragenda naye naalyo kateeka mu bikolwa n'adduka bose abumvira uwiteka ntabwo bajya bacogora ng'abantu bonna bawuliza mu katonda tebasobola umuntu w'imana aragenda mukumvira omuntu wa katonda n'alyoka atambula mu ageze kukkiriza kwa yesaya abona abasore beza cyane bwe yatuuka ewa isaaya n'asisinkanayo abasajja abalumu badashobora kuba ari uyu ni mwiza cyane agiye gusuka imana ati have bwe yategereza akarenzi akagogogofu n'agamba kamugamba ati si yoyo ubwo atari uyu nguyu ashobora kuba uyu nguyu imana ati have alabika naye katonda n'amugamba ati nedda leka none se koko n'uyu buri have naye ate nabaze mugamba si yoyo umuntu w'imana aratsindwa ati ndi kubona nta bundi ndi kubona omuntu wa katonda n'ajyoka babazi sina mulala ku isi ntabwo babazi ko bibiri ivuga kubanga munsi kuko tebabamanyi ibituma bazatema ikirere biri hano kandi intebe y'imana muri bo iri hano kandi uwo mutabona ari hano urusengero ruri hano inzu yiberamo iri hano aho avugira ni hano biri mu mutima niyo mpamvu dawidi atabimenye yensonga lwaki dawidi teyabimanya aratuza ye nakakana niko yesayi naye isaaya ibyo byawe naba gusa se mwana wange beeboboka urebye naba wewetegereza kandi akandi ko nta kiringiro nakagiraho n'agashumba kariyo naye akarara kendabawo nga ndabasikali namusuubi genda nakukazane naye katonda namugamba genda uzane ako gashumba genda leta akasumba ubuseko niba baba ubuseko kandi nangwe nadufungure basi naye kano nti naye nedda kale jangu umuntu w'imana rero atunda agiye gusandara naye omuntu wa katonda yali azimbye ng'ajula kwabika acigatiye amavuta y'imana ng'akuta amafuta ga katonda yumva agiye gutumikira imana agatinya ibiryo simbirya n'alyoka awulira mu yengera eddoboozi nga limugamba nti n'ebyokulya namuzanye haleluya nga mumaze kumuleeta imana ikunda abantu bayo kubanga katonda asinga ntabyo uzi bisogongejweho oba obitegedde oyinza okuwulira uwiteka aravuga ati naye katonda n'agamba nti tuza sirika mutegereze lindirira ntabwo ndeba nkamwe sigenda kutunulanga mwe bano biranze bari kumbwira ko hari agasigaye ndeba nk'abantu wali naye siringa samweli mugaragu wanjye we karame ti naye samwiri muddu wange sindeba nk'abantu tisitululanga abantu hari ibyireba hano batari kubona waliwo byendaba wano bye mutalaba sindeba nk'abantu ntireba nk'abantu talabanga muntu ate talabanga bantu iyo niyo yadutumye ngo ntabwo ireba nk'abantu kubanga ye yatutumye kubagamba nti talatunulanga abantu nuko baragenda bazana agashumba balyoka bagenda ne baleeta akasumba ujya uragira ujya ushumbashumba negwe wali olunzeeko harimo ibanga waliwo ekyama harya ngo abashumba isi yose mu bashumba akana ngo olowooza mu bantu bonna naye akaluzi kente nti wangi i betelehemu e betelehemu mu bashumba mu bantu abagenda mu balunzi bumva ijwi rivuga ngo ne bawulira eddoboozi mu ijuru icyubahiro kibikimba ekitiibwa kyo kya katonda mu isi amahoro abe muri mwe yemwe abashumba abalunzi haleluya barakaba batwebwe singa naffe babeera baffe turakaba bityo dusarure kiriya ebyo naffe tukungule biri nuko kagitunguka ntabwo kari kazi icyo gatumiweho nga kakatuuka kuba kaali kakakana nga tekamanyi lwaki bakayise ubwo kuririmba no guseka kabisoje okuyimba n'okusaba yabimaliriza dda uzamubaze dawidi ugeze mu ijuru uti watungutse uri mu biki onatuuka muggulu obuuze dawidi nari ndi muri zaburi cyangwa se ndi mu kuyimba ajja kugamba nti nali ndi mu kuyimba gatungutse aho mu ijuru baritegereje nga kakaguka wali muggulu beetegereza ntabwo kari kambaye ibyiza kaali tekambadde birungi iyo ngiyo gatungutse katazi icyo bagatumirijeho kaali nga kakaguka nga tekamanyi lwaki bamuyise agahungu gasuzuguritse naye nga kalenzi gake kasinga n'okunyoomebwa kagitunguka mu marembo kakatuuka mu miryango uwiteka aramwenyura yesu yatandika uwiteka aramwenyura abandi yabaretse abwira umugabo ati
tuzasarura icyiza, tunasigebye tujya kukungura birungi tuzasarura kubanga nabyo agenda kusigaza agenda kungura tuzasarura ibyiza mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana Jehova, muremyi w'ijuru n'isi, muremyi w'imitima yacu, izina ryawe riri hejuru, hejuru y'amahanga yose uri Imana. Icyubahiro ni icyawe, nyiri ingoma zose, nyiri ubutware bwose, nyiri icyubahiro cyose, nyiri imbaraga ziruta izindi, izina ryawe riri hejuru. Icyubahiro ni icyawe, tuzamuye amashimwe, turagushimye, turagutumikiye ubyandike, abakira ijambo ryawe bongere bakubera urusengero rwawe, izina rya Yesu.